Cepongan sak lajengipun kula aturaken nggih menika. Bintang-bintang tamu yang datang awal, terutama kula aturaken nggih menika Bapak Yanto, datangnya dari Kunci, Ida Kero Kunci, Cak Bang Sapi Gerep, Suwarno Geblek Sapi Gerep, Kampung Adi Sebalung, Cak Saton Sebalung, Abakardi Berangga, Elin Sutresno Sebalung, Suki Lulu Akunci. Monggo kami harap tampil tunai di Babilaran. Di grup pelalangan Pak Purnami ada? Pulang. Pak Dewi pulang. Abah Kang Jarik Arjusin pulang. Yuyun Putra. Bapak Sugiono Santren. Monggo. Bapak Diargi Kemamang. Wardoyo Putra Kemamang. Monggo tampil di Babilaran. Sekalian Bapak Roma Tanpa Irama Karangrejo. Huriban. Sukron Daba Ketondo. Monggo, seminta untuk naik di pagelaran dulu. Bapak Yanto Ida Kero, Cacak Bang Cak Suwarno Geblek Kampung Adi Cebalong, Cak Satok Abakardi Elin Sutresno, Suki Lulu. Monggo ajaipokan Pak Sugiono, Bapak Yarji Wardoyo Putra, Bapak Roma Irama. Cak Suwarno nggih, coba mundur. Nah, munduran Didi. Ayo lanjut. Ayo Pak Bakardi Ibrahim mabuk, Bang. Kampung Adi Saton mabuk, Ida Kero, Pak Yanto mabuk. Lelek lantaran banyak undangan, montak depak sengkok todus kaca teropan, tak usah kabeter lek monbut karo enoman, kabeh tape sopa jetak sopa pengeran. Mabuan etika ngocata bener lek baceng indong sengkok tak mabuk, sana jenah benaring undangan tekuk amon guna besen jan paes na batin na jenguk asa nonton tade lagu ajuel sampai na teropan.
usah kabeter lek pun masalah enoman kagebe tampe sopa jetak sopa pengeran bumabuan jika ngocala bumabuan dateng ketika mulai nata kelar ajengan prima bu jika ngocap prima bu dateng ketika mereka nom lagu tosu jika beter lek paseng inom sugeng tak mampu sana jena benar lek undangan tengku amona guna bese jana bakar di badan jenggu wala mareba tak berle asengon kun kare nyolku hatur sebaduun terima kasih penghormatan bintang-bintang tamu yang datang awal terutama Pak Yanto Bunji Hidakero Cak Bang Sapi Gerep Suwarno Geblek Sapi Gerep Kampung Andi Cak Saton Abang Kardi Elin Sudresno Suki Lulu yang mana telah sudah ditampili pagelaran bergabung Bapak Sugiono Pak Diarki Wardoyo Putra Bapak Aroma Bulang Sukron Dava yang mana telah sudah ditampili pagelaran Patur Sebanuun terima kasih